Samweli yari amaze gupfa, Abisirayeli bose bari baramuririye bamuhambirama mu gisagara yabamwo, kandi Sawuli yari yarahoneje abahamagara imizimu n'abamenyi mu gihugu. Yesu ashimwe cyane. Shaka tuvugane kuri ijambo bivuga ngo yari yarahoneje abamenyi n'abahamagara imizimu. Mu gihe cya Samweli akiriho, Sawuli ngo hari ibikorwa yakoze byiza byo gukubura igihugu. Haleluya. Yari yarahoneje abamenyi n'abahamagara imizimu, abapfumu, abarozi. Muri ico gihe ntibari bakivugwa. Natwe ari ikintu tugomba duhonye. Natwe turagomba guhonya. Terume guhonya murayo. Gukomvumvura, gukuraho. Yari yaratanze itegeko rivuga ko atamupfumu, atakamenyi, atamuntaragura, atamuntu acuragura azuba mu gihugu ku ngoma yiwe. Acubaha Imana kigenda mu busabane n'Imana. Birashoboka ko hari ibintu twokuraho bikemera. Amen. Yari yarahoneje, yari yarakuyeho, yari yararanduye ikintu cyose cy'umurozi. Hari ikintu ugomba gukuraho mu izina rya Yesu. Hari ikintu cyakugiriye nabi ugomba gukuraho. Hari ikintu cyononeye ubuzima bwawe ugomba gukuraho. Hari umurozi yakwiciye ubuzima kuva mu buto bwawe, ugomba gukuraho n'ibyiwe byose. Ugomba gukuraho n'ibyiwe byose. Dusome Kuvayo, cyo dusenga. Nabishe byo kuvuga umunsi no guhonda gusa. Kuvayo 22:18 havuga ngo umurozikazi ntimuze mureke ngo abeho. Amen. Umurozikazi, umurozi. Eske abarozikazi nibo benshi? Nta barozi gabo bo. Nimuze mukundire kwabaho. Muri mwebwe ntazagire ikibanza. Muri mwebwe ntazagire territoire nimwe afata. Muri mwebwe ntazagire parcelle. Muri mwebwe ntazagire cyumba. Nimuze mwemere kwabaho. Amen. Mwazanye inkoni. Tugiye kuyisengera mu kanya. Bibiliya irambwira ngo Nehemiya agiye Yerusalemu kubaka igihugu, ngo asanga inzu y'Imana. Hari ivyumba bimwe bahaye Tobiya. Ivyumba byo mu nzu y'Imana bari barahaye Tobiya ngo abemo. Byararamwe abaherezi, byararamwe ibintu by'agaciro mu nzu y'Imana. Ngo uwo munsi agira uburakari, ngo ashibagurira hanze ibintu byose bya Tobiya, amwaka ikibanza yari afise. Natwe turagomba ngo ikibanza cyafashwe n'abantu runaka, cyafashwe n'abapfumu runaka, uyu munsi tubashibagurire hanze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tansoma kandi kajambo kamwe numvise kaje muri iki. Ndekari mu bami ba mbere. Abami ba kabiri igice cya mbere umurongo w'icenda haravuga ngo Eliya yicisha umuriro abatumwe kumufata. Eliya yicisha umuriro abatumwe kumufata. Eliya ni wewe, Eliya ni jewe. Turagomba twicisha umuriro abadayimoni n'abapfumu n'abarozi n'abanyamarebe.
umwami araheza atuma umugabisha agaba ingabo 50 ari kumwe n'izo ngabo ziwe ngo bamufate. Nuko araduga iyo Eliya ari asanga yicaye ku mpinga y'umusozi, aramubarira ati yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. Eliya yishura uwo mugabisha w'izo ngabo 50 atasangwa ndi umuntu w'Imana, atasangwa ndi umwana w'Imana mwanyitiranije, asangwa naravutse ubwa kabiri nariga burogera, asangwa ndiko ndaja mu ijuru. Nibigende gute? Nibigende gute? Ntabiriya muvise igice cya mbere umurongo w'icenda. Umuriro nugire gute? Ako wovyivugiye nawe nta Bibiliya mufise? Asangwa ndi umwana w'Imana, wowe utari kurabivuga nta bantu ufise. Ukeneye yuko umuriro utibukirako, nta barozi bariho mu muryango wanyu ukeneye gutibukirako. Asangwa ndi umwana w'Imana, umuriro nutibuke uyigize ukuyigizanye n'ingabo zawe, nabo bifatikanya kukuroga bose barafatwa n'izo mbaraga z'Imana. Asangwa narakijijwe ndiko ndaja mu ijuru, asangwa Imana yaramvuze ko umuriro nutibuke muri aka kanya. Ndabizi hariho nk'abantu bakubonye nk'umusazi ugendana ubuhiri, ati uyu muntu yasaze agiye kuragira araturukije. Hari ibyo ugiye kwirukana, hari n'ibyo ugiye gucura bigaruke mu buzima bwawe. Asangwa ndi umwana w'Imana, uyu munsi murarekura banje. Asangwa ndi umukristo yavutse ubwa kabiri, uyu munsi murarekura ubuzima bwanje, murarekura umubiri wanje, murarekura urugo rw'iwacu, murarekura famiye y'iwacu. Ntabwo munyumvise mwamusamuye? Haleluya! Umuriro nutibuke. Abakugiriye nabi, abagiriye nabi ubuzima bwawe, Imana nimenye uko ibagira. Jewe ndiko ntangariza umupfumu n'umurozi n'umuntu yahamagaye imizimu ku buzima bwawe akakugirira nabi akakonona, uyu munsi araza guhura n'umuriro uvuye mu ijuru, uyu munsi arahura n'imbaraga zivuye mu ijuru, uyu munsi arahura n'ukuboko kw'Imana, uyu munsi sema haleluya. Amen. Bibiliya iravuga ngo Dawidi agiye guhura na wa Mufilisitiya, wagenda yitwajije agakoni. Yitwajije iki? Ngo ni itopito, umugozi wo gutera ibuye, yitwaza n'utubuye dutanu. Uwo Mufilisitiya ngo amubonye aramubwira ngo wewe wibaza ko ndi imbwa kuje kungwanya witwaje agakoni? Wibaza ko ndi imbwa? Uyu munsi ndakubagira ibisiga, uyu munsi ndakwica, uyu munsi ngabo z'Abisirayeli ndazica. Dawidi aramubwira ngo wowe uje kungwanya witwajije amacumu n'imiheto n'imipanga n'amablende n'ibintu bihambaye, ariko jewe nje kugwanya nitwaje izina ry'Imana ya Isirayeli. Mwaka gakoni hari mu izina ry'Imana ya Isirayeli. Uyu munsi ndakwica, n'ingabo z'Abafilisitiya zirapfa. Twazamura haleluya. Ndakwica kugira ngo nkura gacengerwe mu gihugu. Uzingene bakugiriye nabi bigatuma izina ry'Imana ricokogwa, uzingene bakugiriye nabi bigatuma izina ry'Imana risuzugurika. Turabica atari kugira ngo icubahiro cacu kije hagaragara, ariko ari kugira ngo icubahiro c'Imana kimenyekane, kimenyekane. Ngo asangwa ndi umwana w'Imana,
umusengero umuvuga mu izina. Erega hari abantu barogwa n'ababazi bakagirirwa nabi n'abantu bazi. Umuntu akaza akakubwira ati nkiriho ntacu uzovamwo, nkiriho ntacu uzogerako, nkiriho ntaho uzoshika. Uyo muntu araza kumenya yuko muri Isirayeli hariho Imana. Araza kumenya yuko wakijijwe wamenye Yesu. Erega guheruka kera ukiri muri ikiri muramuzi babasoda bato bagisohoka igisoda barugara. Nazi yuko amateka yahindutse, usigaye uri general, usigaye uri afanda akomeye. Haleluya. Aguheruka ukiri mu myimenyerezo. Nazi yuko wasohotse igisirikare, uri intwari, uri umusirikare, ugiye kubomba rida, ugiye kurungika amabombe mu byiwe, ugiye kurungika amabombe mu dukarabo twiwe. Umvize nababwira udukarabo twose bakoresheje turamenagurika. Ndabona turiko turakoragurika tuva ku rusenge, utundi turiko turaturika tuva mu ariko dukarabo turi mu byumba byabo, udukarabo turi mu ariko dukarabo turi mu bitoke inyuma turiko turaturika mu izina Yesu. Udukarabo turi mu biti turiko turamenagurika. Imana irikira kubohora we nahatavye ubona n'amaso yawe y'umubiri. Imana irikira kubohora bakugiriye nabi, ababosha ibirenge, abatumye utabyara, abatumye udaheka, abatumye utarongogwa, abatumye udatera imbere mu rudandazwa. Imana irikira bica, Imana irikira bahondagura, Imana irikira bica systeme zabo, systeme diabolike zabo, systeme satanike zabo ziriko zirapfa mu izina rya Yesu. Ndaguhanurira mbwirishwe n'Imana, uwaroza amafaranga yawe Imana irikira kubita ibyiwe, Imana irayagusubiza n'indishi yakababaro. Ntabwo byumvise ubuzamuye. Haleluya. Uyo mwambaro bakwambitse ngo nta ntambuko uzotera, ngo ntaho uzoshika, bagutega ibintu ngo hano uzoharenga. Ndagutangariza uraharenga kubw'itegeko cy'Imana n'umuriro w'Imana ugiye kumanuka muri aka kanya. Ngo aha ngo ntuzoharenga, ngo turaciye umurongo. Kera tukiri abana iyo tugomba kugwana wafata umurongo ukawuca ngo urenge, ndakwereke ndawurenze rero nagira icangira turabe mu izina rya Yesu. Uyo murongo banciriye ndawurenze, uyo murongo banciriye ndawurenze, uyo murongo baciriye abana banje ndawurenze, uyo murongo baci la tozamula. Haleluya. Ndawurenze na ucabutse. Ubu nashitseyo, ubu nagezeyo, ubu ninjiye mu masezerano, ubu ninjiye mu mugisha, ubu sinkiri wawe undi bari bamenyeye. Nawurenze. Zamula. Haleluya. Zamula. Haleluya. Ndawurenze kandi ndawurenza ndeba, ndawurenza afyuye amaso, ndawurenza ariko ndajabutse ndinjiye mu byanje, ndajabutse ndinjiye muri bya bindi twavuganye n'Imana, ndinjiye muri bya bindi Imana yamvuze ko, ndinjiye hahandi Imana yambwiye, ndinjiye hahandi navugana n'Imana. Ngo umuriro nutibuke uyigize ukuturire nabo muri kumwe bose. Imana nirekura umuriro uricangurira bukeneye, umuriro urisobanurira bukeneye. Wonyemerera ugatera. Haleluya. Abakenewe Imana irabahaza. Ndavuze ngo abakenewe Imana irabahaza. Iki gitondo muzocibuka ko cyabayeho, uyu munsi muzowibuka ko twawubayemo, uyu munsi muzowibuka ko hari Imana yakoze. Umviriza, wajya gaca umurongo mu muryango ngo ahantu uzoharenga, Imana uwo murongo irawugusimbishije. Mbega igitondo cy'umuzuko. Ndabona abantu bariko barazuka mu iki gitondo cy'umuzuko, ndabona abantu bariko barava mu iki gitondo cy'umuzuko. Iki gitondo ariko murahari ngo muzamure haleluya cyane.
ndumva akaruru k'insinzi, atari akaruru k'amarira, ariko ari akaruru k'insinzi ku buzima bwawe. Ore bosheke tele tele te, litele tele tele te, litititititi, litashakata, lipashakosi, rimantelemo, riyabaya santelemo, katayabaya. Hanurira uwo muntu, mwatureka ijambo, mwatureka ijambo, muvugeko ijambo ushaka, niba ari iryo kumurandura ryatureye. Uyo murozikazi mwatureka ijambo ryatureye, ariko ryatura wicaye kwe. Banza watura ijambo, ndaza kubabwira umwanya wo gukubita. Banza mwatureka ijambo, mwatureka ijambo. Halabashakata. Wamuroziwe, wamuroziwe, wanzibiye kuva mu buto bwanje, ndakutegeka, ndakwatuye kijambo, ijambo rigukuraho. Wamurozi warozi igisagara cya Bujumbura ngo ntigitera imbere, mu izina rya Yesu ndasambuye ibyawe. We warozi igisagara cya Musaga, ndasambuye ibyawe. Wamurozi we, warozi amafrontiere y'igihugu ngo litele boshaka talabaya, liteko toko toko, litiki tiki tiki, litalabashakataya, liteke teke teke teke, pomora 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 pomora, pomora pomora pomora, pomora pomora pomora, pomora pomora pomora. Pomora, pomora, pomora mubwira ijambo. Erega yakoresheje ijambo mu kukuroga, nawe koresha ijambo. Yakoresheje ijambo mu kugwikira ubuzima, erega nawe koresha ijambo. Erega nawe atura ijambo, erega nawe rema ijambo. Rekura banje, rekura ibyanje, rekura umusozi w'iwacu, rekura amatongo y'iwacu, rekura ubuzima bw'iwacu. Pomora pomora pomora, pomora 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 pomora, pomora 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 pomora, pomora 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 pomora. Kubita 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 kubita, genda 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 genda. La 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 la. Ndakumva 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 ndakumva. Harumuriro 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 harumuriro. Le 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 le. Le 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 le. Ta la 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 la. Ta la 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 bo. Le 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 bo. Pa. Senga. Fasha uyu muntu, Simplice fasha uyu muntu. Ta le 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 le. Ta le 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 le. Ta le 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 le. Ta le 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 le. Telelele muriro wacu nabyo mwamenye umuriro wacu baraga zamanutse bariko bararekura ubuzima bwawe yego 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 ariko mumeze gute senga 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 manura umuriro manura umuriro manura umuriro nkuko Eliya yabikoze nkuko Eliya yabikoze nkuko Eliya yabikoze shibagurira hanze bya Tobiya byose shibagurira hanze shibagurira hanze shibagurira hanze iyo mikorere yiwe shibagurira hanze
ayo masysteme yose y'abarozi shibagurira hanze. Yeah. Hey. Ngaho senga iyo nkoni yawe hari ikirikira kubita tangira ukubite abantu musanzare mu bisanye uraba ahantu uja mu gakwe ukubite uraba ahantu uja mu gakwe uhonde honda uwo mwanzi randura uwo mupfumu randura uwo murozi randura uyo munyamareba randura uwo muntu ahamagara imizimu ku buzima bwawe kubita protokole ni yugara imiryango sabe yagira uwugara imiryango tunabomoa tunakemea tunabomoa tunakemea la le kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu. Kubitiyo nzoka uhora urota kenshi mu nzozi, kubitiyo nzoka uhora urota kenshi mu nzozi, kubitiyo mbwa uhora urota kenshi mu nzozi, kubitiyo murozi, kubitiyo muntu ahora kurara karara gukindirako uhora umumva ariko aragenda ku nzu yawe, kubita amaguru, kubita wumva kuri kurahonda amaguru, wumva kuri kurahonda amaguru, wumva kuri kurahonda amaboko akuroga, ayo maboko akoresha mu gucangacanga uburozi gwakugiri te palabashakata posheketekete kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ego me ariko ko niko bakubita kweri, bakubita isato, bakubita imbwa yasaze, kubita iyo murozi yagusariye ko yakonone ubuzima, kubita kubita byo yaguhaye bimene, byo yaguhaye bimene, byo yaguhaye bimene, byo yaguhaye bimene, byo yagukoreye bisambure, byo yakoze ariko ngo ntuzobyara, ngo ntuzorongogwa, ngo ntuzoja iburayi, ngo ntuzoshika kure, ngo ariko muri ko munakubita kwe ko munacheza mwe pomora wa murozi wafashe ishengero, wa murozi waje guhagara imbere y'ishengero, waje guhagara imbere y'abakobwa, waje guhagara imbere y'abasore, waje guhagara imbere y'abapapa, waje guhagara imbere y'abana bima toka kubita menagura uyo murozi yaraze umuryango wose w'iwanyu atakintu mushikako. Abo bakamenye bahamagara imizimu, bahonye bahomvagure, bashwanyagure, bahomvagure, bahonye bamenagure, bahonye bafashe ubutunzi bwawe, bafashe umugisha wawe, bafashe amagara yawe, bafashe kazoza kawe, bafashe abakobwa bawe, bafashe abahungu bawe, bafashe umugabo wawe, bafashe umugore wawe, bafashe urugo rwawe, iyo nkoni yawe ndayisengeye wihindukiye kumiragura ubwo buyoka, ubwo bucine, ubwo buzimu nibumire. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina
ariko abantu mwicaye mumeze gute mwe? Abantu mwicaye mufise ikibazo kimeze gute? Nasoni uricaye abandi bariko baragwana nawe uricaye kwe. Hagarara, ntavyo gupfukama, hagarara. Mumeze gute? Kubita. Urarekuwe. Vyawe birarekuwe. Abawe bararekuwe. Urugo rwawe rurarekuwe. Familia yiwanyu irarekuwe. Wa muzimu waboshe umwana, rekura n'ivyawe byose. Wa murozi, wa mupfumuwe waboshe uyu mukobwa, rekura n'ingoga. Ndaguhondaguye mu izina rya Yesu. Ndaguhondaguye, ndakupfunya amaguru, ndaguhondaguye, ndakumenaguye, ndakupfunagura, ndaguhondagura kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Muhagarike gatoya, hagarika gatoya. Navuze ngo mubanze muhagarike. Murasubire kwicara, hagarara, nta mikino. Muze hano imbere. Iyo nkoni ishaka kwishira hasi nacu. Hagarara. Ndahamagaye imbaraga z'Imana. Hari kiganza kigira kigukore ko cijuru, kigira kikuziture aho hantu, kigira kikuziture muri ubwo buzima. Hari kiganza cha Yesu, hari kiganza cy'ijuru, hari kiganza cy'Imana. Ndatransfer umuriro, ndatransfer imbaraga, ndatransfer umuriro, ndatransfer umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Kirakure kuri ico cyago kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka. Ninda gukoza kinkoni, kumvira gukoze ko wumve ko ari inkoni y'Uwiteka ikoze ku buzima bwa, wumve ko ari kiganza cha Yesu gikoze ku buzima bwa. Poshe kota. Mana ndasengeye inkoni, nibe mu bushobozi nka bwabone bwari muri ya yindi ya Mose, nibe mu bushobozi mu izina Yesu bumira ubundi bushobozi. Ibiri mu nda biveyo, ibiri mu maboko biveyo, ibiri mu biganza bive kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Abazimu bagira biruke muri aka kanya, abarozi bagira batekere muri aka kanya, abapfumu n'abanyamareba bagira biruke muri aka kanya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tok 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 kwa jina la Yesu. Nibikenewe izindi imbaraga zikirenga, hari imbaraga za Yesu zikirenga.
rekura. We wamukoze mu mutwe, we wamukoze mu mutwe wiwe ngo nta kintu na kimwe azopfa afashe, ngo nta kintu na kimwe azopfa agezeko. Iyi nkoni nikora igikorwa, iyi nkoni nikora igikorwa, iyi nkoni nimenagure. Ret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 e ret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 e retetetetetetetete retetetetetetetete repashakataya riabashide ledofa. Inkoni y'Uwiteka, inkoni y'Uwiteka, inkoni y'Uwiteka irikirakora ama operation, irikirakora ama operation, irikirakora ama operation, irikirakora ama operation, irikirakora ama operation. La 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 le 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 egeza hano y'umukobwa. Te 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 rekura n'ingoga, rekura n'ingoga. Iyi ni inkota y'Uwiteka irikirabaga, irikirabaga, irikirakatagura. Yeah, toka 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 toka. Senga senga senga, hamagara Yesu. Senga, hari inkoni irikirakora kuri wewe. Le 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 ta te 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 li te 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 te. Umuriro wamanutse, umuriro wamanutse, umuriro wamanutse. Oh la 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 la. Ndagukura kiyo mivumo, ndagu ha 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 ha. Rekura kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uwiteka, inkota y'Uhoraho, inkota y'Imana. Byo bagukoreye mu mutwe, byo bagukoreye mu mutwe, byo bagukoreye bira ala la 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 ala la 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 le 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 ay 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 le 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 le. Ndategetse mu izina rya Yesu, iyi nkoni nikubite, iyi nkoni y'Uwiteka nikubite, iyo nkoni y'Uhoraho nihondagure kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekura 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 rekura. Byo batongereye bakoresheje inkoni, byo batongereye bakoresheje amafaranga, byo batongereye bakoresheje inzoga, byo batongereye bakoresheje ibiti, byo batongereye bakoresheje amabuye, byo la toka 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 kwa jina la Yesu. Toka inkoni irikirakora igikorwa gikomeye, inkoni irikirakora igikorwa gikomeye, inkoni irikirakora igikorwa gihambaye. Inkoni y'Uwiteka, inkoni y'Uhoraho irikirabomora, irikirashwanya. La ta 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 ta. Bakuroze bakoresheje inkoni, batuye amajambo bakoresheje igiti, igiti cy'umusaraba wa Yesu. Jesus, 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 Jesus. Akira ubuzima, fashiriza uyu mwana w'uyu mumama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rekura 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 rekura. Byo bamutongereye ko, byo badiye inkoni y'Uwiteka irakora igitangaza, irakora igitangaza, irakora miracle. Ego hehe 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 hehe. Byo binyugunyugu biri mu mutwe, izo nsazi ziri mu mutwe, izo nyoni ziri mu mutwe, ziraturumbukayo, ziraturumbukayo. Mara
toka 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 ehe senga mumeze gute senga kubita 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 zabatongere ku maboko yawe zabatongere ku maguru yawe zabatongere mu mutima wawe zabatongere mu mutwe zabatongere ku zino gawe inkota toka 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 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Cyo cyago nikizimangane burundu, cyo cyago nikizimangane burundu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pomora 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 pomora. Jesus wagutongerereyeko akoresheje inzoga, akoresheje amafaranga, akoresheje inkoni, akoresheje inkota. Nanjye ndatongereye nkoresheje iyi nkoni, ndatongereye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka izina rya Yesu. Mana urakoze, Mana turagushimiye. Zamura ibiganza umunota umwe, vuga ngo Mwami Yesu. Iryo jwi ririko riragenda n'ahariya ku gasozi, hariya bahambye impuzu zawe, bahambye inzara zawe, bahambye umushatsi wawe. Vuga ngo Yesu. Ikirere kiyo kirahamagaye ikindi kirere. Semera ngo Yesu. Mbohora. Chana semera ngo Yesu. Ndaranduye ibyo bahambye aho banshize, ndapfayo. Barafashwe n'imbaraga, barafashwe n'umuriro w'Imana, barafashwe n'imbaraga, barafashwe n'umuriro. Vuga ngo Yesu, uhereye uyu munsi ndabaturiye, ndaturiye ibyabo byose. Urugo rwanje ndarubohoye, umugabo wanje ndamubohoye, famiye yanje ta 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 moto na waka. Vuga ngo Yesu, ndabohoye abiwacu bose. Anje wowe uricaye, anje n'ibibazo biri wanyu, uricaye n'ibibazo mufisi, uricaye. Vuga ngo Mwami Yesu, ndabohoye abatuvukana bose, ndabohoye umuryango w'iwacu wose. Yesu,
ibyo bandungikiye ndabibasubije ngibyo barabyakiriye ngibyo birabafashe ibyo ibisazi bari barakurungikiye bibasubiyeko uburozi bari barakurungikiye bubasubiyeko lelele subizayo ubwo bukene bari barakuzaniye bubasubije vuga ngo ndabubasubije iyo nyatsi bampaye ndayibasubije zetosh talamini kwa jina la Yesu Yesu zamura amaboko humiriza amaso yawe ukuzamuye amaboko niko abansi bawe bashizwe hasi gumiza hejuru amaboko we uraduze abansi bawe baramanutse abari baravuze ko utazotera intambwe urayiteye mu izina rya Yesu uhoraho ni wakugwaniriye uhoraho ni wakubohoye uhoraho ni wakugururiye ikibanza cyawe cyari cyararozwe aho ukorera hari hararozwe Imana irahabohoye mu izina rya Yesu 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 irahabohoye abadandaza Imana irahabohoye abacuruzi Imana irahabohoye abakora ubuzi butandukanye Imana irahabohoye komera Yesu amashi menshi subire mu bibanza gatohe talabai mini adose kos amen amen lebosh amen letelebaya zamura hallelujah tuzokora ejo ndakibabwiye ejo tuzobabamba ku musaraba ari acte tuzokora ejo yo kubabamba Frank nagomana gusaba ikintu nkorera ugiye nunkorera umusaraba ubu ejo uzowunzanira umuntu wese aze yandike umuntu yamuzengereje cyangwa ikintu cyakuzengereje cyangwa ikibazo cyakuzengereje ukizana ucandike ku rupapuro ukizana tuzoshira umusaraba hagejo tubamanike ibyo bibazo tuzobibamba uze kunkorera umusaraba munini umeze neza ntuzowuteraniriza hari uzowuteraniriza hano bava ngo wasase fate nk'imbaho zibiri zimeze neza hanyuma tuje tuteraniriza tubamanike ku giti tubamanike ku giti ku musaraba haleluya ico niyo acte tuzokoreje ico uyo uzomara iminsi yose uri hano nivyo bintu mwatu bamanitse aha hejuru iyo acte ni shasha muri repentance ni shasha iyo ni shasha ariyo mwari byigere mwumva mana yanje twazamura haleluya tuzomara iyi minsi 50 tuzoyimara abantu bamanitse hejuru kuzuba uzowumva ko bamanitse mu butayu ku musaraba hejuru
uze wandike nimba ari izina ry'uwo muntu, nimba ari izina ry'ikibazo ufise, ikintu cyose ufise nk'ikibazo uze ucandike ugishyire ku rupapuro, hanyuma tuzoshira umusaraba hano tubamanike kumara iminsi. Ntabwo munyumva neza, iryo ni ihishurirwa rishasha Imana yarimbwiye mw'iri joro. Haleluya, haleluya. Reka nzobabwira ibyo Imana yambwiye neza, uwo musaraba mwawubonye. Amen, haleluya. Urubaho rumwe rugura ngahe? Madri imwe nangahe? Sirahari? Sawa, okay. Uruzo rukore neza, urusige n'irangi, rumeze neza, rusize neza. Neretswe, vuga ngo neretswe. Nukuri kw'Imana nagize yerekwa mw'iri joro, kadukorera Imana. Abaguze ya saha Imana ibahezagire, ngiye ijya twarayizanye. Mungu awabariki sana, Imana ibahezagire cyane. Yihutisha igiharuro ku buzima bwanyu, yihutisha umwanya ku buzima bwanyu. Fatisha ikano ryawe dukorera Imana. Tangira Imana nk'umuntu abohotse, tangira ituro Imana nk'umuntu azutse. Imana iguhezagire cyane. Mana ndasengera amashikanwa n'ibigira 10 tugiye gutanga, ubihezagire usuka umugisha mu izina rya Yesu, amen. Kora ka geste ukora naho yoba ijana, naho yoba 1000, naho 50, ariko utera intambo kuvuga ngo mwaya mavuta muri izi mbaraga, iri shikanwa rincira inzira, iri shikanwa rinjabukane mu izina rya Yesu. Mungu awabariki sana. Yerekwa ribaho nukuri kw'Imana, yerekwa ribaho. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Ndavuze ngo Imana ibaho umugisha, ndavuze ngo Imana ibahezagire, ndavuze ngo Imana ibaho umugisha. Ejo tuzosenga muri ubwo buryo, ariko hari ishurirwa tuzoshira ku mugaragaro ku buzima bwanyu. Hari ibintu tuzoshira ku mugaragaro ku buzima bwanyu. Hari amabanga utaruzi ku buzima bwawe uzomenya. Kandi iyo umuntu yamenye ingwara abakize buriye. Iyo wamenye ingwara n'umuti wayo ubonetse, ejo uzohanurirwa, umenye ikibazo cyawe ahantu cyavuye, umenye ikibazo cyawe ahantu cyazananye. Haleluya, haleluya. Tuzovuga gatoya ikindi kiziriko kimwe, hanyuma duhanure dusenge. Amen. Umuntu yatumiye umuntu, Imana imuhezagire. Nimba hari umuntu watumiye, Imana iguha imigisha y'amabara yose mu izina rya Yesu. Nabonye Imana ibarenganya umurongo mwari mwaraciriwe, ngo urenge turabe. Wawurenze yakugize iki? Ko wawurenze yakugize iki? Wawurenganye, uri mu byawe, uri mu bawe, uri mu rugo rwawe, uri mu mugisha wawe, uri mu buzima bwawe. Imana ibahezagire cyane, mujane umugisha w'Imana. Yesu yirwane namwe uyu munsi. Ndahanuriye iri jambo, ndarihanuriye umuntu wese ari hano uyu munsi. Yesu agukora ka geste kagutwenza, kagutwenza. Ejo uzushimira Imana ugati nukuri nabibonye. Niba ari agatelefone uza kumva uze kukabona, niba ari abakiriya utaheruka kubona mu kibanza cyawe uze kubabona. Umva, niba ari telefone yakuruza kumva uze kuyumva. Nimba ari akajambo ceri wabaza kukubwira ataheruka kukubwira akakubwira. Nimba ari agakada kuzanira, mwakira agakado mwizera. Niba ari umuntu yari yaragusiprimye aza kurondeza akanimero akubwira ati nukuri nimero yawe ndayirondeye, ndayihawe n'umuntu ari muri Amerika, nari naragufuse, agira akantu
sinza ko Imana iza gukora ku buzima bwawe ariko hagira akageste Imana iza kugukorera. Nimba ari n'ikintu utaheruka kujya wari ukumbuye Imana ikiguhe mu izina rya Yesu. Ariko abataheruka kanyama Imana ikabahe, abataheruka gafi Imana ikabahe, abataheruka akajambo keza Imana ikabahe, abataheruka karimikashi muri telefone yabo bakakire, abataheruka agafaranga bakakire mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Iki gitondo cyiza mw'abantu b'Imana, ibitondo birabaho ariko iki gitondo coco ni gitondo cy'umuzuko. Jana umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Iyo nkoni yawe ujana udusige uze kuduhohosha mu ijoro canke ni mugoroba, uze kugenda ufata kanya uvuge tubungira mpohosha, ari ukubita inzoka igasigarira iragoyagoye, uze guhonda wongera ukubite mu mutwe, ujya muntu ukubite mu mutwe, bijya bintu vyabaye iwanyu ukubite mu mutwe, bijya bintu vyabaze. Ariko ko numva menga noguma mvuga ba menga noguma mvuga, ariko mutashe mukandeka nanje ngataha.